Na 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 na. Aduh, gue jadi bingung pakai kondangan. Banyakan punya pacar sih gue. Kalau gue bawa si Rokaya, pasti si Cici marah. Gue bawa si Cici, soal Cici pasti nyanyi. Si Sri ngamuk. Gimana ya? Nah, supaya adil, gue bawa semua supaya jangan ada keributan. Barang-barang itu kemana ya? Tenang aja lu Leha, barang dagangan lu gue titip sama si Edoy. Katanya si Edoy yang mau ngelakuin. Iya Leha, ngomong-ngomong si Edoy mau kemari mau nemuin lu. Si Edoy mau kemari? Tapi jangan getak begitu. Yang bener, Mang. Aduh, bener sih bener, gue jangan tarik kayak kambing begitu dong. Bagaimana nih? Yang bener, Mang. Gak percaya kalau mama ngomong. Ngomong-ngomong, lu punya minyak gak dikit? Yang apaan? Minyak tanah. Ya, minyak wangi supaya Mamang Gonzales kelihatannya. Gak ada. Nggak boleh begitu sama Mamang. Yang cakep kan Mamang lo. Gak ada. Bener nih nggak ada? Udah deh kesana. Kenapa sih nggak jalan duluan? Ya udah, gue pergi. Si bau tuh. Ya makanya bagi minyak dong. Gak ada. Dah.